Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rin pranon, lani khandai pran laisan, an riway khandai pran. Dr. Dipankar Das, Ubadai Chief Interventional Cardiologist, Unsawan Hanongba Shillong, Haka Arpanyutarek Ujamang Arjar Pulai, Ha Woodland Hospital, Bat Pila Balne Ikandu, Nadu Kapor Katwi Biji Sheneng, Bat Pila Ruban Shukol How number 90890-97907. Kinong yalam jong HNYF East Khasi Hills, but kinong yalam jong kanhun kinong nya taksi, kilalit banya kendu USP East Khasi Hills, but kumju ru USP City, banya kran halo kajing sha short jong driver taksi hakamit jong khat pratri ujamang arhajar arpulai hakandailan. Habay kran badu president jong HNYF East Khasi Hills, uba bles dakar ulaong, baki pulit kilayok kem arngut kibrio ki badan kti, ban menta kidang thwet ban kem saya laingun. Apang kajing jang ka baca menin shibul shitang menit para sha short arngut ki nak kasi gijongi ila ihi ba kajing syak syo kala julor bat kli kala pat kala mensau di nakaliang kajongi pesen rengkat pakai kini driver taksi yang ni bagi don ngilawan ikundu USP mentasni USP East Khasi sebab USP jongka city ban ilakali dai balai gajah ta namar ba hang kopi itep ba 24 hours police kita nangko manle ke duty tinggal akli balai gajah balai pemla bantem balai pemla bankem ngadu menin ba postang ke baja di nagaliang SP ula patai kong ba pensioning mla bankem menin namar baki balai duty yang tu dihabya ngadu napo pagasa satu syarut kan bijoy deha ke port baja ki ong ba kulit kijoki gidon shati sharum kami kita ka jingja di nagaliang ka jungi ngilakli pat jale ko belum benta di nagaliang USP East Khasi sebab SP City wang bang laki okem arngut nilai okem benta para ikis pakra ikis berhenti itu Punjabi bat itu ki way na padang juki di bihari tol ngila asnu tenat ni kata ka jingyo tristom jong kulit mani okem kita ki arngut ban taru gila dan hapo ti jong kulit kini ki Punjabi ba ayo okem di nagaliang kajungi ru kasang ni hapailat di police department ru bagan ya syahmat bangi aipor di police department kema kanle ka badon kam ban kanang kan susu ikitu ki gunda ikitu ki nong penyap riu ngan ong bet kidi ki nong kitu gidi sisa ki bala adai ba ka sarkar kadi ban le nak betenge sisa nak por sa por misngo ba wei poi no susnong jong ga judgment riu wei poi do snam de bandoni kecing kli ngi hadu kan ni kecing syathambor halaga jong kari nakapor sakapor tinagaliang jogingin up ya kata ka jing papor jong SP wang baik 100% hispa la pular ringi bu SP wang ba ngin kem baik jadi kama wang hapai por ni namar wang bagarang dan menta kumni ngimla ban likem namar barang dan dituru kan ram lang don ki jingalang ko bi lang don so gini ki bobon ki wong ki brio jungi ki patla man kem dai angut ki layo ban kem jinga thu jungi ni matang ki yang sangut asangut ki brio badan ti ban le gene ka kam ni min ti arngut layo kem ti salangut man kem ngai ski mar begini ki brio ki le am dai da ka ki man shule da ka ti ngam ngai ta ka selang ko magam jungi bagan pat ya kadur da kan kai snam ka tu ngai ba ki la sedang da ka tiar ti ko wai pat ka bas ngoling ngo ay kalong ba balai ke CCTV gelep ngilakli no SP mentah ngilakli no SP City balik CCTV klub wong la mentana lek bun benai nakon long ke CCTV ngado arjal katsan si benai mo naga kam penteri kami CCTV dai ti mengisi penteri kami nak mengipat mo inlong CCTV nak mengisang malang manwat si gunda manwat itu di bapen ibora kari bekerja dan riu sini ti mut lada kam la man mintenan man minti ni ki CCTV kemut isa pa ba la len ai pet man shwa apor ba sinem gi ba lek kanu klur ki ti pul ba penyang man penya di sekitar light yang ni rai ti pul mentam nan shu te mentam wat so CCTV
Nagalian juga tang si benai, lada melak manle kata, dia insalung TV no, bisa kadang-kadang kat legend berlata ke CCTV kami ada, saya dalam kami bangin yami harukan niru. Dalam kami banyak persyak, banyak poi SP ni, banyak poi kejingnya ni tanya. Yang sekarang melata ke CCTV ka dari kami, try dang step mana aku makan begitu kuat jadi sau baji men step hidang kia kaburut taman shoot benia tu mio, tang makin ya keren kimi kepar mio ala dah kem. Hapur mas sepuluh tam, dan poi phone lagi tak tu mana para lebar dengan TV, yang lebih besar, jadi poi phone ki par berkedur, jadi poi phone para lebar juga mensau. Usasyok, wah, di baras dengan akhir aja. Kumtahi peran nak kalian kejongi, kenong kamu sok senjuk, tinggal kontak ibu, di kata kalian kerja ini lah ini naik sibil, tinggal kena sibil lang tu, di kena di nyabun peran tu nak ibu kebun kadon, di sebalang peran sebalang nak kadon, di nang turu naik sport sarah, berlat sampai tayar, mana kerjaan ni jadi sah, nilabuk kadang lain. Dari sini, kipulah ban kem kini kiberiu. Kimla ban kem kini kiberiu, nak kalian jongi kesenjuk, kesenjam ke bagian sim kalau mbak, ya kini kalah aja, minum sah asyik ban kamai, hasilong city jadi, ini apa betul ya? Dari itu tanah mentah hari begini yang masuk SP, nah itu apa? Armut ayat ban kem, ini suah, pampor, ayat sini bentang gimle ban kem, tinggal kalian jongi ru, tanya apa sih? Arut kalian ban kem, tinggal skem ru, berang sah, sekolah lainut sangut, ini beman. Ni scam begitu begini ki ko alon di bat kam dei hiru kalian dipulet supi kumne mar ko mulai kalian ko 14 mana da jaga iki na aksi jung itu menstep ru mo tang siblia do siblia ko pila laban sen ye mereka kemudian mengikan polis sadar police station mengikan ki OM ki prosedur ki formal ki mereka tai mereka kalian jung ini rakimun kila benne setelah arlut kilakan ini scam basah bentar kasong kulit kini berendam. Kena kalian ngejungi keseng senjuk, pinong yang tadi sar kapsar minum som gilti. Ini ai buat dia.